Voilà zusammen. Oggi è una missione fett cooler. E come meglio il vero sender bleibt. Cool klesi di Freude. Perché oggi meins è l'aua, e zwar è l'aua de Glatsch. Sco els du skau, che si è l'ac de Kauma. Qualche piccolo moje pial, schon mal da mira. Esci vesa forzo leger e cool, des ins bombli da, che sei se fetch prigulus pel cirp, de sia l'aua de Glatsch. D'accordo? Jetzt vesinse del Paul. Quai è Paul. La stad va Paul Bugena se nuda in lax. Moi viern, alla mai fac quai. Tocken oz. Oz muss il termometer in grad. E Paul a quai des dina sfida. Si è la freuda a quai senza vetranau su cirp per quella situazione extrema. Paul studia bodic e sia lac ca al moment in a temperatura de mo pauk sur 0 grads. Il cirp de Paul ha os de combatter per mantenere una temperatura constante per intorno 37 gradi Celsius. La temperatura del cirp de Paul ha scegliebo curda su 31 gradi, scioc sa que fa dons de ferdaia. A sce sa scebbia che la detta ni la detta poi encaiva sfurmi clar, per quel che il saun circulesce bo pli toccant ter pais a mauns. A so entrin temps è la freude sa Paul si zum perdere il sentiment in quelles parts del cirp e zacu sa in quelles parts del cirp muri. A se Paul stes lu a un pidic in quella ferdaia veniesi un tir sistem bo pli frida cu la freude. El cor des piplaun, la pressione del saun prendes giù e zacu fos Paul senza scienza. Sil pitar zu entrin a mesura in quell'aua fos quai mortal per Paul. Motja cletch a Paul niang teniu una minuta la freude ed è spert curiosa no per se scaldà. Ma cosa è l'uesser chi da personas sco el? Wim Hof, un conoscenz sco The Iceman, che se no da uras en aua ferdaia. A terel sta la temperatura del cirp constante ter 37 grads sur liung temps. E il cor da vinavon tutina spert e la pressione del saun resta normala. Studis con Wim Hof a Jum de Glatsch han musau che el sa controlla su cirp e tenesse sets a caul e so quelles condizions. Mo per vinisci lunch a Wim Hof trenau sur decennis, cun massa boins freuds, exercicis de concentrazione e cun zon cun bia exercicis de treflat. Quei pia in a causa de training, pi bia kins va la freude e pi resistenz kins vegn. Der nus dessi ja cau el grigiun massa largs, kin se vessi vedem per trenar. A co vegni fac? E dat vero in personas che fan questo hobby. Nus ven visitau in de quals omens de Glatsch. Al Julian. Ich sage immer, das Eisbaden hat durchaus Suchtpotenzial. Dadurch, dass ich mich danach einfach wie neu geboren fühle. Zuerst questioni sind schon extrems. Pi Freude e pi Bugien. Ma da co fan personas verament quei? Nossa Nina ha voluto sapere che fascinesce in sco Julian de si veden el lac. Et se che sa on di de vus. Per la Nina vegni Freude. Noi essen nos causi a rosa, la dema un baul, et el Julian caus per mai mussa oz en us cons va andretg in bon dum vien. Quasi meine Standardausrüstung fürs Eisbaden ist eben ein Pickel und eine Schaufel. En prim dat jon in tec lavur per se scaldar. C'è cletch che Julian e un stause von paucs dis a fa in bon, sche che la cozza de Glatsch e oz ualti fina. El proxim pass e io senza setzlo sì, è la freude. Il plan è che un provoloz è quei con agit del Julian kein teg esperienza. Quel plan nus mir ancho gedel. Os sind io proprio leder, che ho schon entschieden von in temps e trenami u cirp per quella freude. Ed io dice vos, quelles dusches freudes en bo stade simples. De coc io fetch lo quei. Para sei bien pel cirp.
Tenor studis vinci che fa regolarmein dusches mi bogns freuds, pi resistenz en contra la ferdaia a geler pi pauc. A quei funziona schaia. Temperaturas freudes activeschen ternus in gras brin, a letz fal su andont. El brige moleculs de gras a glucosa, e tras quei process dati energia che scalda nies un tirtierp. Pops nief nasci, per exempel, an massa de quei gras brin, perché els agien adina bi caul. Mo il decurs della vita s'endisa nies tierp pitost vid a stanzas scaldades e vestidire calda, a nus perdin el gras brin. An stai vens a pibia gras alf, che en se setz nur d'auter che gras che nus ven per exempel vid el venter. Schins expone il tierp adina puspai al freud, survenins bumo pibia da quei gras brin che scalda il tierp, ja un auters avantags. Tras il freud produceschen nis tierp pibia corpuls de saun alfs, a quels tiden nis tierp de combatter infecziuns, per exempel la grippa. A lu treneschen dusches a boins freuds eun nossas aveines, el freud se tilen insemen ed el caul se schlargen e puspai. Alles aveines ein feg importantes perché il tierp funzioni bain. Elles transporteschen col saun oxygen e substanzas nutritives a tutte le celles de un tierp. Mo schaia san tutte le parts in es tierp scol ciurvi el cor e tutte les muscles luvra. Eine voz der nossa mission. I dadel de vos Tipp del Profi. Und der Trick ist echt das Atmen. Also du wirst feststellen, in dem Moment, wo du reingehst, ist es ja kalt. Jetzt bei den Temperaturen 0 bis 4 Grad wird das Wasser haben, ist es so eine beißende Kälte. Und der Reflex vom Körper ist erstmal einatmen. Also, und das Ding ist halt, du musst es schaffen, auszuatmen. Also wenn du es schaffen kannst, wirklich so wie als wenn du dich in die warme Badewanne rein entspannst. Julian è schon pronts. Per moi dat un in exercizi de flat. Mo lu es è semplemain de fa. Ed io fec quei pass per bo surcargar meu tierp. Scocchia son elaua sentio con la ferdaia morda a pizzca en tirtierp. Noch 3, 2 und atmen. Jawohl, super. Atmen, entspann dich rein. Ja, genau, das ist es. Io sto proprio se concentrar fec per venire tre flat profund. Jawohl, tipptopp. Jetzt kann ich mal raus. Sconce vidra astia un busta meme dic e laua freude. Boah, wie ganze Körper ist kribbelt. Suenter quella esperienza è importante che uno si scalda sì, suenter che mio tierp ha da combattere con quelle temperature che piuttosto estreme. Per me è che stau una interessante esperienza de meratia che il tierp ten en se sets o, schins prepara aber bene il tierp sina schätzicei, che stau important per me de proprio te las il tierp. A più probabile, wenn ich bo desser stau mio de vos boin dum viren. Nina, serius, weil sie auch aus mai faig. Son halt schon piuttosto in fenda, bunieres caldas. So, tot in altro tema. Ein cool. Schluein als scolars della quarta giornata si savla di un anno de projekt. Els han faig radio. Dat leine gada. Radio Power Up, kurz unter les duas. Heute begleitet ich Lena und meine Freundin Annalena. Viel Vergnügen. Faig an quei in bus. In bus de radio che va minchiamna tra altre scolas a fan zusammen culs afons radio. Si schluein an i definitiv ju plager de quei. Ja, fece vos incordia be mini caula scola de Schluein, la quarta togen si savla classe, fa quella jam de radio. Al sco quei va, muss io otza vus. Nu setzen keo alla stanza de scola, aber oggi come in una normale stanza de scola, oggi in una redazione de radio. Els preparen keo les proximes emissions, checals fan keo, nus us la semira. Nus vidien un portrait sur la Union Sportive Schluein Ilans. Che festiach min keo.
Eu faccio che faccio meglio, nuot. Eu mai specie il tocco che vos venis vi a nies bureau. Lo mensa. Keo è nies meteo, traffic e novità-team. Et en keo dritt sauen et faccio so bureau. Et co vai ach mein lieber? Oh, mein Ossa. Essen die Mente die. Lu, los! Nu setzen Chaos con nies team. Et io volevo domandare, es vos nervos avant quai radio? Na, per vedere non sven questo un po' faccio in perga. E quai cool job? Ja, per vedere che inza mara fatti col computer ed in stodina fatti che nia ed inza biaccia al radio. Scopre se prepara di ach mein po shin livestream. Ja, man, einfach mein Keo und tun sind Platz Scola et leggi la tras cienga mo text a lu. Ven quel schon. Che sper me us Lelena, quella è la moderatura dell'Iamna, et ella sa grat gine gatche che la fa. Moderator de Jamna, quei halt hier. Is viar stratchen in Cesel bus et chanche sempre mo et quei tot improvisazione, aber en stai wenn so mitte de me und et apprendizage checken us videin, a kochen us videin hai. Es so interessant el bus del radio, lu veniam viaget zu uns con sa temps per preparar tot. Mense mera. Morgen sind wir auch wieder für euch da. Schönen Tag. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Top in der Welt. Oh, was geht von buona luch? Forse davanti che in l'altro zu in moderatura mi sguard. Jetzt was cool. Ja, die Wiesel in tot der Kasse. Doc la prossima ga. Tschüss.